Akakiiko karikukura emizano y'amashomero ga senior bwambara City Zone C kahire timu y'ishomero rya St Patrick's High School katukure ekivuro ky'obutagaruka kwetaba mu mpaka ezo kumara emyaka 2 ahabwo kukozesa omuzano atakikira mu mpaka ezihuire aha rwakatano. St Patrick's kasinga St Peter's katukuru Nagore mwaro busho mu semi-finals nuko kuzo mu finals aho yasingirwe Weldon Nagore ibira harubusha konka St Peter's katabaza aho akakiiko kashanga St Patrick's yakoze isomuzano Benjamin nka goalkeeper konka rukugendera abahandiko bya Benon Musinguzi owashamireho St Patrick's konka bakanga kumuhereza impapuro ze za senior yakana. Musinguzi hato ryo mweji wa senior ya mukaga St Peter's katukuru nagira ngo St Patrick's bakanga kumuhereza impapuro zo bwa nyuma yo kuremwa kushashara shiringi zo mutwaro gumwe ari kugira ngo kandi tine zibabire no bambanja nka school fees. Ishomero Patrick's ingahereza senior 4 na jersey basi documents zanjye na passive yo bajini ya P7 tunagire kuziya yo bashaba samfi ira bunomo no kuba bunomo itari jambo ni mwene kujya bakambamba na nachela kandi no musira ziyo jazihe n'indenzi musira ziyo twaturiya ndeba kubamba bashoma beno ko mucaye mushaba mu Benjamin za kucekinga ishaka pasiri bakuze 7 n'indi sinzi beno. When you are wrong and somebody talks about you, you think of defensive mechanism. Twinga abantu bari akakiiko akukura empire yambara City Zone C tize twashikoho okwetombwitwa kwa timu emwe ningishomero rumwe nka St Peter's SS Katukuru iri kutabariza St Patrick's High School Katukuru agamashomero ngashango mu area emwe omukanya kake konga twize kutwashanga St Peter's SS Katukuru iri kuturetera evidence yona ahabwo umwana wa St Patrick's so wakoze sibwe ataruwe so ebintu ahibyire kutamburo misho tugiye kushanga twashanga umwana wa bienashomera St Patrick's High School akaheza yo senior 4 akija St Peter's arikujoininga senior 5 hamwe na senior 6 yarumu. Ubwanyuma y'akakiiko akakurirwe Geoffrey tumwebaze kutaha mu mushango gunyimwe yabazyo kishangirwe koko Benjamin atari umwana wishemero kure ko muvuji wa boda stage yakabura mu rumwizi kandi ngwayine no mukaza n'abana babiri kandi ishe na wamanyirwe ya Deus Uryonka ari chairman wa LC1. Akakiiko kagumize mukahinguza St Peter's katukuru kushanga Weldon School kujwekera Zone C omumpaka z'amashomero gambara City ziri kuza kutanduko rwa kane sandere kwije habwa TV West and Aloysius byamukama.